odbijati saradnju. Poznato je da je dolazio i premijer Miloševićev i njegovi ministri redovno u Novi Pazar, sastajali se sa raznim imamima i raznim predstavnicima islamske zajednice, ali se nikada sa mnom nisu sastali. Prema tome, to je prosto nešto što apsolutno ukazuje da se radi o najobičnijim izmišljotinama, koji su iz paketa sada pokušaja neke satanizacije koja svakako je već jako običajna na aktualnim medijima. Prema tome, to je potpuna besmislica. Ja sam zapravo uticao da je Mešiha donio odluku još 1995. godine da se obnovi duhovno jedinstvo sa Bosnom i Hercegovinom. Prema tome, i od 1995. godine sam ja, od trenutka kada su prestali topovi pucati na Sarajevo, ja sam član Rijasta u Sarajevu. Dakle, da sam imao kakve pretenzije u pravcu pravljenja svoje duhovne kneževine u Sandžaku ili Srbiji, onda bi bježao glavom bez obzira od Sarajeva. Ne bi mi trebala ta konekcija, jer mi u tom slučaju ona ugrožavala tu samostalnost. A zašto insistirate na duhovnom jedinstvu sa Sarajevom, a ne možete da uspostavite tu vrstu duhovnog jedinstva sa svojim, ne mogu reći kolegama, ne znam kako se to naziva, ali evo sa ovom islamskom vjerskom zajednicom Srbije, u Srbiji? Zašto ne insistirate na tome? Jer postoje neke procjene da taj paralelizam islamske zajednice u Srbiji, dakle postojanje islamske zajednice u Srbiji, postojanje islamske zajednice Srbije, u stvari dovodi samo do antagonizma između Bošnjaka, muslimana. To je tačno. Prvo, dakle, ta paralelna grupacija koja sebe naziva islamskom zajednicom Srbije nije nastala slučajno. Ona je proizvod, jedan proizvod kome je kumovala vlast u Beogradu, njeni saveznici politički u Sandžaku i grupa imama koji prosto nisu bili zadovoljni, da tako kažem, ili koji su pristali da odigraju jedan nečastan čin, da iskoriste snagu, moć vlasti i tako dalje i da dobiju neke pozicije koje regularno nisu mogli da imaju u sistemu islamske zajednice. Prema tome, ovdje se radi o jednom političkom projektu. Političkom projektu koji je imao za cilj ovladavanje islamskom zajednicom i upravljanje tom zajednicom kao što se to radilo cijelo 20. stoljeće u tome periodu. Prema tome, ovdje se ne radi o tome da sad sam ja za duhovno jedinstvo sa Bosnom i Hercegovinom, a nisam za duhovno jedinstvo sa, ne znam, nekom drugom zajednicom. Ovdje se radi prosto o neprihvatanju. Radi se o našem upornom i apsolutnom odbijanju prihvatanja poltronskog odnosa prema Beogradu. A to je ono što oni žele i to je ono što je tradicija porodice Jusuf Spahić u Beogradu, koja 40 godina vrši tu ulogu i poltron je i sluga svakoj vlasti, svakom režimu, zarad toga da mogu dobiti neko mjesto na nekom prijamu svečanom u vladi Srbije ili u parlamentu i dobiti neke lične privilegije, a za uzvrat nisu uspjeli za 40 godina jedne porodične vladavine tom zajednicom u Beogradu, nisu uspjeli dobiti ni groblje za muslimane. A kamoli neku novu džamiju ili kamoli nešto od ugroženih prava. Prema tome, u stvari to je jedan pokušaj da nam se nametne ta jedna nasljedna osobina u islamskoj zajednici, gdje je babo muftija rodio sina muftiju, pa će vjerojatno sin muftija roditi svoga sina i tako dalje. A vi ste protiv toga? Apsolutno sam protiv toga. Mislim, to je sasvim poznato. Vi ne želite da vaš sin bude muftija? Taman posla. Ja apsolutno ne želim da moj sin bude muftija posle mene. A ako njemu bude drago da se bori za neku od tih pozicija kroz izborni sistem islamske zajednice, neka izvoli. Ali pogotovo, apsolutno ne bi dozvolio sebi da iza sebe ostavim svoga sina na mjesto muftije. To je jedna stravična poruka koja je došla iz Sjeverne Afrike i nekih drugih dijelova muslimanskog svijeta i koja, nažalost, ima epiloge koje ima. Prema tome, to je koncept koga mi nećemo da prihvatimo. Tamo nisu u pitanju vjerski poglavari. Sve jedno, ja govorim o jednom konceptu. Više svjetovni. Sve jedno je, ali ja govorim o jednom konceptu gdje službeno nemate monarhiju, a imate nasljedne odnose u pozicijama. Govorim prosto o tom primjeru koji je neprihvatljiv, koji predstavlja vrh autokratije i diktature. Neovisno da li je u pitanju duhovna ili svjetovna vlast. Ali hoću da kažem da je suština razlike koncepta je u tome. Znači, mi to ne prihvatamo. I zato u stvari smo u nemilosti režima Srbije. Baš zbog toga. Jer očito da režim Srbije nije shvatio da je ovo 21. vijek, da ovo više nije vrijeme kada možete mrkvom i štapom vladati i da ovo više nije vrijeme gdje će muslimani morati da trpe zato što su naslijedili tursku krivnju
i da će zbog toga morati da pristanu na bilo šta. Šta god im se da, dobro je ćuti, može i gore, jer eto, vidite, mi smo krivi zbog 500 godina vladavine Turaka ovim prostorom i tako dalje, i tako dalje. A da li osjećate vi da postoji taj problem te krivnje, kompleks, kako da ga nazovemo? Svakako da postoji, ali postoji, ako govorite o našoj strani, postoji kod ovih koji su prihvatili da budu i dalje vazali Beograda. Kod nas koji to nismo, a većina smo, ne postoji dalje. Mi smo već generacije koje prosto nemamo s tim veze i ne zanima nas. Već prosto nastupamo tako da hoćemo da se mjerimo po svojim djelima, a ne po predrasudama i po nekakvim neosnovanim optužbama. Naravno, i kad je u pitanju druga strana, u ovom slučaju srpska strana, postoji, nažalost, u onoj najcrnjoj varijanti, a to je izjava Ratka Mladića u Srebrenici, to znate. Prema tome, ono što mi hoćemo jeste da ono što je naša prošlost, pogotovo ova prošlost, savremena prošlost koja je jako tragična, u posljednjih 100-tinjak i nešto više godina, pa evo možemo i dalje, ali daj da svu tu prošlost, to je naš koncept i naša poruka i srpskom narodu i bošnjačkom narodu, da tu prošlost iskoristimo kao resurs iskustva, kao resurs znanja, kao lekciju, kao historijske lekcije, kako bi iz toga uzeli neke pouke, da se prosto nikada to više ne desi ni nama, Bošnjacima, kao žrtvi, ni srpskom narodu kao avanturi pojedinaca ili grupa, sada je to duga tema, ne bih da ulazim. Ali prosto to je naše polazište. I hoćemo novu stranicu, ali novu stranicu koja će stajati na tvrdom tlu, koja neće biti bazirana na laži i na neistini, gdje ćemo naći tamo nekog Jusu Spahića i nekog Zilkića i nekog Ljugljanina i nekog Ljajića i neku Ajdu Ćorović i ne znam koga, da oni prosto govore po meraku Beograda i da onda taj iz Beograda kaže, znate šta, pa nisu svi muslimani tako loši, nisu svi Bošnjaci tako loši, to muftija tamo zapaljuje atmosferu. U stvari imamo ponavljanje onog odnosa koji je bio na Kosovu. Imamo privatne, dobre Albance, koji su fini ala Bajramović, Sejdo, ala Rahman Morina i tako dalje, a onda i oni su dobri, a onda oni zarad svojih pozicija lažu Beograd, pa mu podnosi izveštaje kako je tamo sve super, kako svi vole Beograd, kako su oduševljeni Beogradom i beogradskim političarima, ali ima tamo neka grupa iredentista koji izazivaju probleme. I onda kada se stvar rasplete, dođe se u suočenje sa činjenicama koje su jako gorke. Kada muftija na to ukaže, onda se ne kaže da muftija upozorava, nego muftija prijeti. A da li to znači kada vi kažete stvara se kada tamo neko svi vole Beograd, da li to znači da tamo niko ne voli Beograd? Tamo većina ne voli Beograd, ali prije toga moram kazati, moramo se složiti o tome pod čim podrazumijemo Beograd. Znači, Beograd je jedan lijep grad, najveći grad na Balkanu, metropola, snaga, centar, koji je poželjan, izazovan za svakog čovjeka, posebno mladog čovjeka, bilo u intelektualnim, bilo u poslovnim izazovima, kulturnim, koji god hoćete. Ali, ono što ja i ovaj put želim podvući, a što permanentno režim radi uz podršku svojih medija, koji, nažalost, imamo sada medijski monopol u Srbiji, gori nego u vrijeme Miloševića, jer smo u vrijeme Miloševića imali režimske medije i imali smo opozicione medije. Sada u Srbiji ne postoje opozicioni mediji. Prosto ne postoji. Bukvalno ne postoje opozicioni mediji. Već imate jedno elegantno koordiniranje jednog medijskog monopola i jako je teško probiti da nešto kažete, a da ne budete medijski linčovani. I kada muftija kaže nešto protiv režima u Beogradu, mi dobijamo jednu kampanju, jedan medijski linč, jednu hajku, gdje se muftija predstavlja kao neprijatelj države i neprijatelj srpskog naroda. Režim, zbog toga što ne raspolaže argumentima da se odbrani od mojih kritika, hoće da se sakrije iza države, jer je to ovako jako prijemčivo da se sada satanizuje muftija, pogotovo srpski narod koji je doživio razna razočarenja od početka raspada Jugoslavije zbog svega što se dešavalo. Sada mu fali protivnik, neprijatelj koji bi mu bio blizu. Svi otišli. Otišla Slovenija, otišla Hrvatska, otišla Crna Gora, otišla Kosovo, otišla Makedonija. I sad mu fali neki dušmanin, fali mu neki Tači, fali mu neki Izetbegović, fali mu neki Rugova. Neko mu fali kuka će upirati prstom. I onda mediji i režim igra na tu psihološku pukotinu i onda sada upire prstom evo ga muftija.